Kia ora, ko Ruku Aianson Toku Ingoa, and welcome back to the Te Reo for Life series. Today we're going to look at runga, or above, raro, below, roto, inside, and waho, outside. We use these terms when we want to indicate where something is. They relate to location. We will also look at muri, or behind, wainganui, which is in between, and mua, in front of. Ako kia hau. Pātai, kei hia te manu karira. Whakautu, kei runga te manu karira I te whare. Pātai, kei hia te hu pango. Whakautu, kei roto te hu pango I te whare. Pātai, kei hia te kuri parauri. Whakautu, kei raro te kuri parauri I te waka. Pātai, kei hia te kuri pango. Whakautu, kei wainganui te kuri pango I te taiwa pereki me te rākau pounamu. Pātai, kei hia te manu kahurangi. Whakautu, kei waho te manu kahurangi I te rākau pounamu. Pātai, kei hia te kuri parauri. Whakautu, kei muri te kuri parauri I te whare karira. Pātai, kei hia te waka kahurangi. Whakautu, kei mua te waka kahurangi I te whare karira. Pātai, kei hia te whare karira. Whakautu, kei wainganui te whare karira I te kuri parauri me te waka kahurangi. Well, that's all for our series today. Ko te akoranga o tēnei rā. Please remember to subscribe to my channel and like this video so you can see more of this wonderful series. Ka kite anō.